bamwe mu bantu abahamibwa kuhayanura kwate bendera ya NRM erizoba harimo Minisita w'Iby'Obushobozi amakorere n'ebigombe David Bahati. Bantu bandogo West kandi no butweturire mu sande zuwire batwerekire ngo bacha twenda ngo tubahereze kandi twe twehireyo okubahereza anda bahamibwa binamasiko ngo entekateka yabone basa kuganyira ebyanga ebarukwenda kwija kujwekera amashomero harimo ubuhingisa nabyo turukubi nangwa n'entambara amarwaro na mnonga nyunka doctor aho ushanga abakazi bakifana bazara mu district y'inguzarwamo abana bo myaka gume abarga kuzarwa ku myaka 5 byari kushanga ngo almost 7 week mu parish obrusero abana batwarwa so ibintu bimwe na mnonga ebyamagara ebinkwenda kuja kwata na government NRM kare okutwakubaza kutambira city yakazo amasomero amarungi amarwara amarungi engude nungi no na amarwaro amarungi ebintu bibiri ebintu tugenda kutekaho esira muno ekubanza entasha ya maka ekya kabiri uhereza oba government mu ngudo mazafutandikiraho no kubanza garkanisa enkoragana nunja mbebembeza bibanda district yona twaze hamwe ava matching isimbiro municipality tunafuteka agent enkoragana abantu babukanga mu kimanyi utwataka tungire mizi na norguto rukuconnectinga isingiro district na Rakai imwe mwebuza bwenje bitweka kisingiro north bine enguto ya Korans konkito bukanga abarukushoze bitweka nshanjwa hariga nebye bitocyo mu ihangere tutwine ruguto rwa Korans district yaitu eriemu ha district enyakwino bwebembezo bunyakulemerwe kukozesa sente za government kumara emyaka 8 hati buli mwaka kyegegwa negara sente nyowe emwabigenderwa byanje no kurebeka ngo ubuntu nyakajara yagere kiyatomushaho okwihaye empapurizo baryanyencha kare no kwija ko mashaha 8 zihangwe obwo barukwetebekanisiza President Yoweri Museveni orukoza kwihaye empapura aharwa mukaga gasha kwa Jimmy Mhumuza.